Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kentongan, waya apes wetengku kresek koncongan. Terima kasih. GMS Organisasi Never. GMS semuanya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Dor. Ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah numpuk. Oi, tambah mlumpuk. Oi, tambah mlumpuk. Oi, tambah mlumpuk. Oi, tambah mlumpuk. Terima kasih. GMS kalian luar biasa. Goyang bareng lagi. Yuk. Gumilang Entertainment, terima kasih. Ayo bolo, aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan, duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. GMS Organizer. Tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kentongan, waya apes wetengku krosok koncongan. Never done. Terima kasih. GMS kalian luar biasa. Damai ya Mas ya. Mak Jedor, mak jedor, mak jedor. ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Sekali lagi. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah numpuk. Oi, tambah mlumpuk. Oi, tambah mlumpuk. Oi, tambah mlumpuk. Oi, tambah mlumpuk. Nevada. Satu malam tambal ban sudah berlalu, spesial buat GMS Organizer.